Odi. Mani shimwe. Ese shimwe. Amahoro. Karibu. Ego. Karibu. Nakoze. Sanze ndimo ndasenga. Be mvuye ku biro byanyu sinabasanzeho sinzi. Mvuye ku biro byanyu sinabasanze. Kandi nabonye ku mastati mwagiye gushishira amafoto y'amafungo kandi twayiruka muri mafungo byagenze gute se pasi Kare. Ubu nafasha andi mafungo y'imisi 10 yiyongera ku misi 30 twaheruka. Wayafashe wenyene kandi natwe twari tuhari yana iyo watubwira tukagufata mukozi wewe bavuga ko Imana itigera ihinduka uko yari iri ni kwiri ariko shitani uko mbibona warahinduka nivyo buca yiyongereza ingufu ingufu ziwe ziguma ziyongera ntuzi ko samedi umwana wa jara afise anniversaire ndabizi ndavyibuka none ari nanje byagenze gute ariko sinabwo ndahativye naciye ndahava ukimara kugenda mwana anje yasabye DJ wamushiriyemo indirimbo uzi indirimbo bavugije uyu Diamond nari gutuma abana bacu bakizwa byagenze gute hakuna vinamenye nagiye numva ngo kanyaga umwana nyine kanyaga umwana afashe mikro bashiramo kanyaga ubona basiye babara kanyaga shitani none pasta konzi mu rugo rwawe ata ibintu by'imiziki byari kujya mwana akaba datembera yabikuye mbazana njiyo babikura uyu Diamond muzi ko twe tukira abana batureresha ijambo ry'Imana ndavyibuka ndabizi batureresha indirimbo zo muri kantine utazi no gusenga ahubwo n'inkoni bazi ariko uyu Diamond indirimbo ziba zisigaye ziryohera abana bacu gusumba izo muri kantine satani yabona ko yamaze gukura cyane yavyibushe nagiye numva ngo yatetema mama shigiri nimbari ngo nakujyaye none umwana ashumugira gute kumusengera nyine kumufatira amafungo ahubwo nafasha amafungo kugira Imana imiyishurirwa menye ibi bintu ibi tubwire natwe abakristo tugufashe wewe nyine nabyo ukishoboza tugufashe natwe twumva ko waziye ndirimbo horozumviriza akonje inkizo nozumviriza bigenze gute jewe ni kantike birenze ngaho indirimbo nyinshi cyane zihagize Imana yahereye kuri kanyaga ariho n'ikindi nimba bacita ngo yarabiririmba gatoke ko na televiziyo yanjye ibintu tuzamushirako televiziyo yanjye hama mivuga butumwa indirimbo za gospel gusa ariko izo Diamond nimba bahurira mvuko biriko birantangaza nanje Mana yonyene pastor ubu nafasha amafungo y'imisi 10 kugira senge Imana imishurire uyu Diamond aratumara k'abakristo nta mwana kiryoherwa n'indirimbo za gospel ziza ubugira kabiri yatangura Diamond oya ahubwo mutetema ahubwo rero ngo inama ahubwo isemere dimanche ntuzi ko Imana iduhanura kugenda tugororotse ariko ngo inama ngo kanyaga mu mugongo ahubwo isemere dimanche ndi gusigura kuvyo nyene kurabona kare isi irabona iki isigeza hatema mwana nk'ujya amaze kumenya ati tetemani nuko numva kare ibintu biteye n'isoni ino semene dimanche ndabona umuntu yosha asigura kuri ivyo nyene Imana yaje kumishurira muri Bibiliya reka uyu murongo ndawugusomera